Fatalo fai le mai mongo lo tatu no le ua papena ona tatu filo il nei vaenga o le aso ia o le stofil nei Samoa natu ia o lo papena fatau tu sa tatu ile lo famale anga le yo le tu man me o mai fifi fai lo to le ua ma wale filo inga ma le sunga patea Willie Sio se tasio le suia le pulenga o le office of nga palota ia o lo o papena ona ia tau avea ia le office of nga palota nei vai tau ma le nei vai tau mi ona lo papena ona malanga ia tuno mau ia le komsina le fionga tu e felo lo ia lo papena ona au ia tu inisio fontanga ai fatalo fatu patel nei vai nga le tau ia fatalo fatu fo ilo fionga savia nei ia no fo iwa pean fata tanwai nai an matau office nei fatalo fatu fo it fa fonga mai Samoa ia o lo fa peona fa fonga mai tatu proclame nei tau malo fa tai se ame se sa nga le tu langa le wa ia i ofia tonu le wo ia ia nga dwenga le office of nga palota tourist lina le tatu tno faftai more faf siri savea o le terminei o lo fa nga solo tatu ngalwenga i ile isela fai terminei o le vayaso nei o lo fa nga solo i fasale anga lima ia anga inga ngai fomanga tasi ile vayaso nei mole sila fia e lua masina le e fuafuaile tatu ngalwenga mo le moti sala fai ona mai a mai foile ia ona malo lo foile mo se lua vayaso ia ona fa mai ai lona ia inei polu mo le sila fia toeo faleata le tu faleata ia fa pe foi ia le tu vai mong ia ona mai ai foile o le tatu malwenga le fa nga solo mo le tourist laina o le mamalu le tunu Pio vai i tu malo te tele ia le pia na sa no e faleata vai mong le wa fa mo muli mai ia le tatu ngadwenga ia sa lele sa noanga terminei ona mantua foi pe yo tu tele o le atunu e fai la belave foi le pitosile ona tele ia lola le terminei ma o tele foi o le malo le atunu o lo alalam papa au itu ia e o mai uma mai ile atunu le e o mau ma la vaenga ia pe o vaenga le fa muli ai ona fai ona fai sina foi le la tu fai ona fatino inaile restala au isi ai tu malo umo polo le wa mai ona fatino ina ngadwenga ia polo mai ia polo ile vaenga mua le la terminei o lo fanga solo i sala fai mo le lua masina ia e fofuale na mai no le terminei o lo fanga solo pe i sala fai ia tatonga wenga o le mai ana ona fatino o le ngadwenga mo tele sala fai to tele mai nei upolu pato a maua le o fa mau i tu langa lola i tu malo te tasia ia esa le o le fofanga ale officer e mai aloa ia mai nga mo le fanga solo le terminei ia ona ngadwe fo ile e a fo ilo ia lola ia loa ia pe afa pe le o mai a mai mau paleata ia ona mai a to ai lo le ia le mai nga mo ia ona to yo fo ile mai nga lona dua masalo tau sanga fo fatino ai mai nga le ma ave tua ia tato lola ia le mai nga mo e to ilo ma po ai nisi tangata lai le ifatino ina ia le tato lato restala ia mantua fo is full valma sinale fatati ai le ngani tele nei le office o le mawelo so no ngol to sa fo e to e alu fa lu el pokalamen ia isa le o le peor fufanga sa fatati mai la mtanga o le e vai nga mo le fatino terminei ia fa ai o vai nga lona lua le fo fa tino tau sang fo e fuafuale le tausanga faatupelea lomane ia male mole silafia foi o lo tatala lava ia le office i so se tu malo o malava o tu malo ia le matasi fai ona fio mai i le office e fatino ina ia restala ma o le foi e tatala ia le tato online i restala mai ia ele fa pena o la to lo mai fa ia me se foi ia le taua mo le au fengan wenga ma lo le atunu o lo fengan wenga ia
whaatino la tau restala online. Ia ai mors le fia whatoa mautūlo restala pe awhape te suma i le ofisa whaatino ai ia. O tatou biometrics o le pueina lo wata ma le whengo fingerprints. O le lawa e ta ua le vaenga le lau saunonga o lai sa vai ia nga ruenga o le restala au le lai e anga va aona restala le al mpana restala online le temi nei ia e sa le o e tu sa lava po lai e lawa ta le whaatino nga ruenga i sa la fai ai lo tatala lava le avanoa i temi nei le ofisa i si foi tu malo i nei polu ma sa la fai foi ile i o tuenga ruenga o le ai tatala le avanoa e o mwhai na suma i le ofisa awa i nei polu ile i maua o mafoi to te leo i la tau so le ai e tatala le ofisa mo i la tau ile i whaatino ina restala e suma e a fio mai ma whaatino ina la tau restala e o foi la le online o lo tatala la vai te mine malo fatai pate o yeni fapita ule pita ya imale o fenga wenga o fanga solo le ngadwenga le ngata lo mai atu tele tu malo polu a la ko yele moteli sala fa fatai mone fafsili ole upu tu sa ola mai le o yesi fafita uli e langona le tulanga fo ile fatai ile mamalo le tunu ona ole olo ngalu e fatasi ya le ofisa o ma suyo pule nuu sui tamaitai e whapea ona o awhio anga whapea ona langona mosua i le whaatino ina o le neinga nuenga e lo iain whawhita o le fo i le e whaalabe labe anga i le nganuenga e pauna i tulanga fo i le o le ato o pepa fo i le mana o minga i whaatino ina restala iaina i stangata i le o ato ma o lo iai fo i au ala fo i le tamwhai le ofisa mo le whawhaingo fia ina o le ngaluenga ina ia tamwhai awana i ele mawhawha fo i le toe tuli ia tangata e amainga ia o lo iai ia au ala o lo whaatino ina i le ofisa e tamwhai whawhaingo fia i le tatou ngaluenga a whapea lava tulanga fo i le o iai so ID o lo pepe whanau o ape o ia ingana o tatou nganuenga a whapea e maela o pe whanau ai le se ID ia wale mwhai ana maua se ID e fo i whamaoni e lo pe whanau ia ole nganuenga sosoani na le ai pule nuu masui tamaita e mwhai ona la tau ID ina whamaoni ina ia pe whanau ai o tulanga sawa ia o loo taimine ua matua ai flow wale ngā solo le lei lava nganuenga ua tāpena uma ia ni mamalu le tunu i tūlanga uma ia peo na mana o mia i le whaatino ina restala e ua le uto iai se whawhita uli o loo whaingofi atoa le whaatino ina nganuenga le lava ua tele na atoa ia pepa ia mana o mia mo le whaatino ina nganuenga pe se tali atuna le whawsili lau whiunga sa le Whaptai o le pala matala lau tō o visa mō nisi fōwhanga wale restala ina le taimine ia o le taimine o lo tatala lava le ofisa so se fo ile mata upo whawsilingi ai le ofisa e fia mamla matili ale malo le tino ono tatala pe le ofisa taimine whaatino ina o restala tūlanga umalava masani ai o lo tatala lava le o nanga le ofisa i munu Tasi alo pesili lea ina o te lopo ia to te leila to lo ape na ona fia mausa maanga i le tūlanga lea whaatita inga a whai oa o lea ua sa upa lota i se i tu malo i tua ia po sa vai fo tu lo ia i tu malo tau ai o lea la o te wo nofo nei le se i tu malo e se mai le tu malo sa upa lota o le tūlanga la pe whaere le wo whawhinga tau o to ia lui tua e ma whai ona li liwa i le tu malo le ai ona le wo nofo ai o te le o matai ia le o ia isa u e o le se sa no nga fa ma le pa o le tula fono ai o le whaataua e whaamuamua o le nuu o lo e nofo maua taimine a whapea o le sa e restala i savai a le ua e whimana o e restala i nei le tumalo le te alala i nei e pia ia
o lo mafai ona fatala toi ni liu mai ai lo restala ile ona tato malwenga le restala fo uma la lo toi restala uma le le tino pe o tulanga na awai e tau fo ona le tulanga tula fono tawana ono masina e te nofo mawai I se tumalo le ona fatino ina le faiona e anga ba ai lunga le ole nofo mau ai afa pia e te oio se matai ia e filifili la oe pe te restala ile nuulete nofo mawai ia pe te restala ile me olo ile ala la fanga olo fa pia le matai e pe se talia tuna na tono ala le o mo ile ma ba o le painga le o le fo il temine le restala o le fo ia anga ba ai ma le toi liuina o pa no tama ilisi tu malo a to e maringa duenga le fa mai na lo la se la to wa fa pena no mani liu ia ole pe ole anga to na tato maringa ni ole to restala ato ale tino fo ile mafai ona to liu mai ai lo palo tai ile tuma lo e ala lai no fo mawai e o fo I tangata mali le fai ona identify fo in fai loa ia tangata mali mai ia fai ona be se mai no mali ole lola so ole o tato e mai alo tato restala ia tu lai mai lola io tato lola ni lola fo fo ile ande wa pe ole aunga ole tato benga le fatino terminate lola la na de la fa mo fa ngai no mal pa lo tale lo mane ia sa ole tato lola le la fatino inai ia ne tato palo talua felon fa sale la ngano me lima le nga duenga le temile nei msalo le to tele ni tu malo ro to il moteli sala fa ia sa le terminei o lo wa tanu I fa sale ang lima ele o to tele ia ni tu malo ma ole fuafua e dua masina le tu inai masalo le sosfulu ono yulai wa mai ia moteli sala fai ia ona fuafua le dua vai aso e malo lo ai le ofisa ia ona fatino lo la inga venga I faleata ia mai monfa mai mon tawalunga I upolu nei tawalunga I loa ia tato restala vahenga momo pa felto nga le tato online registration mai tu no o solo nga le ya foto tele la to lo restala ile ba ia ole terminei masalo wa ibas fulu montu wala ta fo il selau ia ila to fai ona faunga mele online ai mol sila fia ole to tele ila to neo ole le fa ile o fia fo ila to lo inei au mau inei ele na o tangata fo yo lo ama fafu te loa to tele o le fa ile ia o inei tangata o lo ama inei malo pam tai ya mai se sau na ngai to fang pa na to ko ta tu no wa ye to no ngoi tu malo yo mai on fa ti no la to fa ti no ele nga duenga le ofisa ya msalo ato no lo ini solo misi ai manu to fa na tu la tu no ya nga duenga lo fa ti no malengan fa lo ia te loa ave fo il nei tu la mole tu ile fa ile tato mod nei po kalame ma o se to e fang fo I fa manatu fo ile malo le tino o lo fanga solo pe tato ngan venga restala o lo tatala le ofisa mo ila to nei polo ile I fa pe ona fa tino ina la to restala o lo matala la vale ofisa e su mai ai fatino ai la restala e to e famanato fo I ta ua I o tato madwenga le fo ua tom fai ale ofisa e o titua I ale au nanga ina ia fa fengo fie mo le feo ingan malo le tunu fa fengo fie ona o I fo I la fanga po fale fo I fatino ina il tato madwenga I fatino ai restala so ole nei foi amanoa toi fang twai famanatu twai malo letno ia ona foi wa tele tato fala wilo watu ina atu lungo o le televisia ia fa pe fo ia penga te failangi mole o famanatu lava I maenga mo mia mole fatino ina le restal tai
Pataitele le velo finangalo pantea manuia chuche mfaivalneas